Automedija. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Na sav glas. U svakom zlu treba pronaći nešto dobro, govore mudri ljudi. Život nije ni lak, ni jednostavan i samo je jedan. Zato treba iskoristiti svaki trenutak za spoznaju vlastitih sposobnosti, prednosti i mane u odnosu na druge. Nebitno je iz kog ste grada, države ili kontinenta. Sigurna sam da svako od vas nosi u sebi duh kulture, vaspitanja i način života koji ima svoje prednosti. Generalni direktor General Motorsa u Srbiji, Ivan Kekić, na sav glas ističe prednost mladih ljudi sa Balkana u odnosu na ostatak sveta. Šta mislite? Koja osobina nas izdvaja od ostalih? www.autobrief.com Autobrief. Sadržaj koji osvaja. Autobrief.com Na sav glas. Živjeti na Balkanu nije ni malo lako. Ako pogledamo našu istoriju, ne možemo se baš pohvaliti idiličnim životom i građenjem sistema koji bi nam pružio mogućnost da živimo u harmoniji. Zato me ne čudi što mnogi ljudi iz našeg regiona maštaju o drugoj državi, tamo negdje na zapadu, koja im deluje idealno za život. Sigurna sam da je svako od vas jednom rekao, lako je njima, oni žive u zemlji u kojoj sve funkcioniše. A da li vam je nekada palo na pamet da ti isti ljudi kojima zavidimo, zavide baš nama? Možda nemamo kule i gradove, možda se borimo za gore život, ali sam poriv borbe i snalažljivost mladih ljudi u našem regionu je nešto što retko ko ima. Ističe na sav glas Ivan Kekić, generalni direktor General Motorsa za Srbiju. Oduševljavaju me ljudi, pogotovo me oduševljavaju mladi ljudi koji su puni elana, motiva da prenevrgnu sve poteškoće, da pronađu načina kako da se sprave sa svim nedaćama u životu. Oduševljava me, recimo, entuzijazam kod ljudi, pogotovo ovde u Srbiji, kako se spravljaju sa svakodnevnim nedaćama i kako, recimo, na jedan fin način uspeju da zaborave ono što je loše i ostavi za sebe, a da opet zapamte sve ono što je dobro, jel, i da krenu napred. Uglavnom, mislim da sve nas treba oduševljavaju ljudi koji stvarno daju sve od sebe da uspeju i da budu što bolji. Podelit ću sa vama jedno svoje iskustvo. Nedavno, boraveći u inostranstvu, sedela sam za stolom sa ljudima iz Holandije, Belgije i Engleske. Čim su čuli da dolazim iz Srbije, imali su bezbroj pitanja za mene, koje su pretežno bila vezana za region u kome živim. Spremno sam odgovarala na sve, pa čak i na teme koje su bile vezane za politiku. Do tada sam mislila da smo mi, ovdje na Balkanu, puni predrasuda. Zahvaljujući ovom susretu, shvatila sam da to nije istina. Ne možete ni da zamislite kako su ljudi sa zapada neinformisani, vrlo često i nesnalažljivi. Ne daj Bože da nestane struja ili se pokvari autobus na sred puta, pa panika je nezamisliva. Upravo se u tome i ogleda razlika među ljudima iz našeg regiona i ostalih država. Mi se snalazimo u svakoj situaciji. Sa time se složio i Ivan Kekić. Mogu da kažem da su možda oni organizovaniji od nas, jer žive u jednom sistemu koji nudi dosta olakšica što se tiče organizovanja života i življenja. Ali ono što je naša nedaća koja nas je naučila na muke koje imamo je praktički možda jedan stvarno benefit za nas. Tako da ono što je pozitivno kod naših mladih ljudi je da umeju da se snađu u raznim situacijama i umeju stvarno da diferenciraju put i način kako da krenu da bi došli do svog cilja. Tako da ta jedna snalažljivost koja nam je, mogu slobodno kažem, i urođena nekako sa svim ovim nedaćama je stvarno veliki plus, jer ljudi su naši mladi ljudi prošli kroz dosta stvari koji možda ovi drugi nisu, pa im to daje, da kažemo, neku prednost u odnosu na ostale. Kažu da je najgore u životu imati pa nemati. Kada se rodite u sistemu gde sve funkcioniše, gde vam je sve pruženo kao na dlanu, jedna mala sitnica koja ispada iz sistema može vas poremetiti i učiniti život nepodnošljivim. Naša je prednost što smo osetili i dobro i loše i znamo kojim putem treba ići. Šta vi mislite? Hoćemo li u budućnosti iskoristiti svoje prednosti? Pišite sanja@automedia.com. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.